ahwefo ni adofo a joining me live on YouTube so and there attention TV so and then de kokonsa fa so e dia bro medinya ne akosia sparkles na enche bia na nsempi kokoso e social media ne de and I say na me de bro me amidi ane akosia sparkles na when I was my snail media so University Foundation e foundation bia ono de say obramo borwa ekunafo wona woni bie enti so ya nkonam ana asemu ye group na asemu pese mo de achede bi Emma Foundation ya ene enhwe baby a me kan for University Foundation ena edi ama obenya University Foundation e was 054 8302985 054 me twa me ho aba na ene asam na me de mbrɛw no emu wete odwi ho kra won ti ase me kwa basisia Meda say ana minister papa pasa winya bre e de train me e wo attention TV so wo YouTube so wo hwe me ampacho no we subscription bell na ma me na wa comment na wa sansa share na enche ye bia na nsem bi e kokoso e wo social media e fa awarifo me no wa we coronavirus enimu na nsem a e kosi akoye se yete kra na yete nchen ya nsem ne yekoni akoti o social media sekra no yete ho aya ye kra yete kra ye ntiase na be ma no embekasai oba no ano se de asem no afono me abehye me bo me pese me fe ana obefe ye ode live video bi ba e YouTube oye live video ma yin na ye konya bi hwe nanso video ni mu no waka asem bi wo asem a o kan ne se adent na ni ku no ebetimi akofa side check no oye married material and ni ku no aware no na say o ware no so wie so a na ma say you ka wat ho na wo sign the side check for achi ono so eyi ne ka wat ho enti sister Xandy ya kire ye say to say ni ku ka ninja eyi ne ka wat ho no ono so ekope side check no ono so kope hwan mo eti ebe ma ne from say ma the side check na e ma ye from say and it's sister Xandy coronavirus mu ana wo ware na mona go chikra so den sem bi abetuja say sister Xandy oba angel TV hon man na angel group of companies on no na kaninjo no our girlfriend da e wo angel honom ana wan kasa wutina ho ka say adofo yomodoi eye mehi papa na menya meyi a chiboy ne figure on sem no meye acha esna ko radio suka ka say mo side chick ni mu hia na say wo hia na wo kunu so aware no akofa side chick didn't na wo kasa didn't na wo complain says okodi e bekem e den ne bekem e yedua na kokem na brofre ana akoko not no no kube onum no straw na ko wa say intimi mpie mo mayen kotie nsem a e ka we ho sister Xandy Kamel e de bai senia odo anya kukudro e yi de kawa ato ho wanya kukudro one delete me pictures even the page so I can tell professor or you're single or dim ye jai just because of betrayed it you know I've also done the same so I'm confirming to you people more na so jobe but legally I am still married to him and then see why wouldn't him now the woman would no one so new the court back cow him why wouldn't him now baby you never so new the court back cow him Mufisa me boa try it Mufisa me boa try it I've had enough me did the same what senior sister Xandy e ka wo video ni mo ono de o say ono Xandy ono wo ye de ukoti e ba from no ana kaninja aware no na wo search chick no kwada wo ye hwan wo di e bekem e say no video ni mo so osan ba ye hu so ye agbeni na agbefo yi yesuro mu deda e san frem number 9 na sister Xandy we so beka ho ana and the say no patch say kaninja una ma kaninja be ye popular ana se kaninja ana ma wo be ye popular ye ntiase enti na wo kotena radio so timi ka say wo side chick ho hia na say ukunu so ekofa side chick no so e de atafri nenum kakra bi atofri no odi ye nyu ai se tonton na say okope sugar de ni bi edia o si hey ukoko hapai koko ni kra pae na ba bia ni e be de na wedibi enti say ni Xandy say wo pene ama kaninja afa ni x na pene so na afa ni x na ko di bi kra nya hwe e die wo ho sister Xandy e die no ho se na
yes sister if you pimple lo trauma wo any day all men are cheaters. And to what na videos now kind, what are you expecting Kaninja to do? You even did that video even before say Obewa Kaninja. And you say Kaninja say or no so or come back to the extra. And it's now why we can say do everything. Na Nyakasano akusia spakusa mijina Yakasano. Me video no somewhat say mo kasa mot de ekoso. Na enso ha so obi a wasan gidi wo kromu ha say Empress gift you say and also mental say no I say side chick phone call na wale for Ghana ha say what the blames air bomb it's a gifty or say adoye and so catch the side chick for say una oya side chick ana bet na ni ko hu a ono de emfa no ho wo ana oya critic na obeka so no oni ni ku ana wale no mo wale ni je ni ma ono emfa no ho osanso ka se wo a wenya ebo ne da no monto bombo no enti ono ka no isa Xandy we ka gifty aka bibia ma o kire wo kra ma hu say men are cheaters oye den ya side chick kakra bi aso o wale na ko wan cheat na ma kakra de ne beba wanka sa wo see wa wawe no ne ni je buo mu so wate ase na sisi ano ze yesi aware da ze enchin ne shuda no nti o ze enchin ne ba ne ma ne yenyo enchin na side chick ma ne ya ze ubu efu kakra na aso obe kasa o de yenim sa amewo wa me but sisi an isa Xandy mani ntwafa baby na so okọ na enye de a osan beba we enye hwe oh ye ka no eya magra ye tai ha ye ho enti say no so aro ka wa to ho no ho na akofa no ono de ye wodin ye side chick be ma no so akofra no so ono so be friend say society ye disa atuma na ana ta Xandy pacho we de adu hu yi o de san kofa ka wa ne hye Kaninja kono bra osan beba aha ana mde kokonsa what attention TV so ebesi midiyane akosia sparkles emamu money sharp money